New Delhi da anuba sugi agreement ama khuyek pinanaba Home Ministry na keno amadi UPF da khangalakre hairi isino mayam yamna angakpa pauni Ministry of Home Affairs ka Kuki militant singi leiba Kuki militant singi group singa anuba suspension of operation sugi matangda anuba khuyek pinaragani hairi yamna ngaktro pause tabada hauji Kuki militant singna mihing sagi thabak chathabase Assam ki Karbialongda leidiba manjada thado proof ki luching babu masage yumdagi puthoga aduk tamthina hatpi khiba Kuki militant singi mathakta hak pacherak pibiu haina mayam sangduna ekhoi gi leidiba central government da memorandum pisanba amadi adugi chapchaba justice pibiu haina launduna leidiba tanja asida Ministry of Home Affairs ka Kuki militant singi Group singa anuba suspension of operation gi matangda anuba khuyek pinaragani haina Delhi da New Delhi da asigi matangda anuba khuyek pinaragani hairi bisibu yamna ngaktro pause tabada ado pause na tamina si koi chinaw myam karino chathari basibu gyana mata bangamdre pause targa khamina si New Delhi da anuba sugi agreement ama khuyek pinanaba Home Ministry na UPF amasung KNO da khangalakre Kuki militant group singa Ministry of Home Affairs ka nauba suspension of operation sugi agreement ama pinaragani haidi the wire na reporter rakibagi matung ina United People's Front UPF amasung Kuki National Organization KNO da gi phangba pawgi matung ina hayeng September 3 da New Delhi da nauba sugi agreement ama khuyek pinanaba Home Ministry na UPF amasung KNO da khangalakre haidi Tanjasida paw matanga lakhojage chinaw mayam Assam da lupa crore 9 rom Lupa crore 9 rongi oigadaba drug phare hairi aduga konana miyoi ani su phare hairi phari ba miyoi ani sina Susanpur dagi ni hairi miyoi sina Kuki ni haijening ba wari di Kuki illegal immigrants Kuki narco terrorists singna mafam da drug se sandoga haugalai ba naharon kaya gi punsi manghan na ba hotnariya aduga ngarang na hantasu pawma hapkrabani Habiba pausena Kuki singna yamna kanna demand toriba German road haina mingtholiba haiba German road aduda Kuki singna drug puthok pusin tobagi report lei haina su SP na phongdokhrabane ba haijening badi Kuki singsena mafam da miyoi ba kaya gi punsi mangan na ba lan toroga hotnei lan natraga na drug asigumba karbar toroga haugaleba naharon kaya gi punsi mangan na ba hotnei ba asigumba Kuki illegal immigrants Singsi mathakta central government na ahak pacherak pibiuba haria pausu tamina siko Susanpur dagi Kuki miyoi ani phare lupa crore 9 rongi drug ni adusu Assam da phabani hariba pause tamina si Assam da heroin crore 9 mu oigadabaga Kuki jo count Susanpur gi miyoi ni Assam da phagat pangam khreari sinaw mem yamna maruiba paw maga mulakho cherake Assam gi CM da memorandum pisinkhary Habadi thado prupki luchingba Kuki militant singna tamthina hatkibadugi matangda Assam gi CM da achumba wayel pibi nabagi tamakta memorandum pisinkhary leidiba India gi Prime Minister amadi high authority singda memorandum pisanbaga loina na Assam gi CM da memorandum pisinkhary achumba wayel pibiu haina adu aidi Kuki noina khangadabadi Assam gi CM Hemant Biswa Sharma Noi khangi na tro kana noina Assam da irang sogolakpa Assam da irang thogan gaina torapa adu oiragadi mamang da su student side ki order pithoki baka leibani noi khangi na tro Assam gi CMD Assam da irang sogotpa yaro hena warning piduna leiribani ado tanja asida Assam gi CM da thado proof ki luchingba Assam gi Karbialong da leiriba manjada masagi yumdagi puthoga tamthina hatkhiba Kuki militant singdugi matangda achumba wayel pibiu haina memorandum pisinkhary komai se nungai durina Assam gi CM da memorandum yokhrabani na asigi chapchaba justice ti soida la ani do ado pause tamina siko asi Assam gi CM ni ko noina khangadabadi DIA na Mihatpa sibu akan mangunu yaning da phungdora pagalonya Mihatpa sigi asumba wayel phangana bagi damak lebak asigi Prime Minister Union Home Minister Assam gi Minister District in charge Assam Minister Assam gi Chief Secretary Dima Hasaw amasum Karbi Anglong gi District Commissioner India lenga ke Ministry of Home Affairs ki senior officials na ngarang memorandum bi duna taksin khary aduga ichinaw mem amuka ngo paw ma tamina siko
तोंगानबा एयरपोर्ट अमा साबियु हाइबदि याखिदे हाइना कुकी सिंगना वारौरकपगा लोइनाना नेशनल हाईवे टू हांगबदा यानिंगदबा फोंदोरे पाउसे तामिनसिको यामना मरुइबा वारिनी हाइबदि नेशनल हाईवे टू से कुकी सिंगी मपा मपुना थनंबा लंबी नतियाबा असिदा एखोइगी सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल हाईवे टू दा चथोसिन तौबदा अयाबा पिरकपा मतमदा कुकी सिंगना थिंगदुरिबसे मखोइदा पिरिबा पावर से कनानाबा ममांगदसु अखोइ होम मिनिस्टरना चथोसिन तौबा यारानी हाबेगी मतुंगदा चटपा मतमदा कुकी सिंगना अदुकी मति इरांग हवनगी नोंगै कयामा कापसनगी अशोकपन कयामा थोंगनखियाबा अदो हजिक तंजासिदा कुकी मिलिटेंट सिंगी ग्रुप सिंगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का अनोबा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सुगी मतंग अनोबा खुयेक पीरगनी हाइबगी वारीसु अमुका थोगलैबा तंजासिदा हाइजेनिंगबदी कुकी सिंगना सुगी एग्रीमेंट तौनबदा थम्मीबा वाफम सिंगदो याखिबा यानाखिबा लेरगसु अदुगुम्बा वाफम सिंगदोगी लंबीदे चथाब्राबा ममांगदसु असुम मयामना लोय उखिबनियाबा अदो तोंगानबा एयरपोर्ट अमा साबियु को हाइरिबसे यामना नोकनिंगद्राबा चथोंगसिन तौनना मयामना नुसी चाना लेरिबा मतम असिदा कुकी सिंगना तोखाइबा लम अमा तालपदे कुकी सिंगना इरांग हवनखिबनियाबा अदुगा कुकी सिंगना इरांग हवनखिबगी मतुंगदा अमुकम तोखाइबा मखोइगी एयरपोर्ट अमा साबियु हाइबदा याद्रगदी होजिक नेशनल हाईवे टू हांगदोकपदा कु लेरिबा एखोइगी मैतै सिंगसिगी कानाबनी कुकी सिंगी कानाबा नति आइ अदो मखोइगी कोक्से अमता खंदबियाबा होजिकसु मखोइ इरांग सगोटपा पामेबा होजिकसु मखोइगी कोक्सिगा इंधबगी वाखन खनबा लेत्रेबा नाकानमा रोमदा मुक मखोइना फोंदोइबसे मखोइगी चानबा थकनबा चियंफाव लेसलक्त्रेबे वाफम कयामसु फोंदोकेरे अदो पाउसे आना मतेक मा लखचरके लोरपदा मपुंगैबा पाउ हापचरकेबा तामिनसिको नेशनल हाईवे टू हांगदोकपा मतमदा कुकी सिंगना थिंगबगी कुकी सिंगी करी मतिक लेग्याबा नेशनल हाईवे टू सिबु कुकी सिंगी मपा मपुगी लंबीराबा एखोइगी लेबा सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल हाईवे टू हांगदोकपदा कुकीना यानिंगदबा फोंदोइबा कुकीना असुकुइना थिंगइबा अमदी होम मिनिस्टरना लंबी हांगदोखिबगी मतुंगदा कुकी सिंगना थिंगिबसे कनाना राइट पीग्याबा नेशनल हाईवे टू हांगदोकपना मिसिंग याम्बा मैतै फुरुफता काना हनबा नतना कुकी जो फुरुफ की मियोइ सिंगना कानाबा अमता लेरोय हाइना कुकी जो काउंसिल ना फोंदोरगली कुमजा 2023 की मे अहुमदगी हौना कुकी जो फुरुफ की मियोइ सिंगना अवाबा कया मायोकनादुना लाकली हाइना पल्लदुना चेरोल असिना हाइ कुकी जो फुरुफ की मियोइ सिंगना चथोक चसिन तौबदा खुदोंग चानबगी दमक एयरपोर्ट सेम्बिनबगी वाफम हाइजाबदा ऑथोरिटी ना थौसादना लाखिबनी मियामना हौजिक थेंगनारिबा खुदोंग चादबसिंग कोखननबा होनद्रिङैदा नेशनल हाईवे हांगदोक्तुना फ्री मूवमेंट लेहनबा होनरकपा हाइबसी चमजरबा मियोइ लिसिंग कयागी ह्यूमन राइट्स खोंगाउनबनी हाइना लवी तरामाथोइ सिरे हाइरिये पीडीएफ प्लस केनेबी तरामाथोइ सिरे हाइरि तारबा पाउसे मफम चलगा कुकी सिंगना मफम इरांग सौगटपा मिहिंसागी थबक चथबा कुकी सारम चटपा कुकी सिंगना मफम हिंसा की थबक चथबा अदुगुम्बा कुकी सिंग केनेबी अमदी पीडीएफ तरामाथोइ सिरे हाइरि अमदी असोपन कया अमा यावरे हाइरि हाइरा पाउसे तारो मफम चलग इरांग सौगलिबा कुकी नोइ पाउसे तारो को मणिपुर की बॉर्डर नकना लेरिबा खामपट्टा मिलिटरी ना एयर स्ट्राइक तौरकपदा पीडीएफ प्लस केनेबी तरागमाथोइ सिकी कया अमा सोखी ब्रेकिंग न्यूज अदुगे चनाव मैम अमुकोगी माइगेदगी थम्बिरेबा यामना फजरबा अमदी यामना अचुम्बा पाउमा लखचरकेको तामिनसी मणिपुर की ngमखैदा सिंगनराबदी अदु ओइरगदी आइनगेबा चपचाबा चेरा पीरगा मखोइ सिंगदो हाइरिबा टेररिस्ट हाइबा तारे मणिपुर की ngमखैदा सिंगनराइबा टेररिस्ट सिंगदोगा आइनगेबा चपचाबा चेरा पीरगा मखोइ सिंगसिदी मणिपुरदगी लखथोखिगदबनियाबा अदो हाइरिबा पाउसे तामिनसी यामना अचुम्बा पाउनी हाइबा तारे असि हाइबदा इचनाव मैम चुमदब्रो हाइबा पाउसे इचनाव मैम पाउसे तारा खंगिनसिको मणिपुरी ngमखैदा सिंगनराबदी करिगी लेमना थादोरिबनोबा इरमदमगी तमक्ता आइना अथौबा कया अमना चोंथोगा ngasi थवाइना पोंथा ओइबसे इरमदमगी तमक्ता नत्रो अखोइ म्यामगी तमक्ता नत्राबा अदु ओइरगदी मणिपुरगी ngमखैदा सिंगनराइबा मणिपुरगी ngमखैदा सिंगनराइबा टेररिस्ट सिंगदो आइनगेबा चपचाबा चैराक पीबदा करी अकाइबा लेग्याबा यामना फजबा वाफमनि अमकोगी माइगेदगी थम्बिरेबा वाफमसे इचनाव मैम पाउसे तामिनसी अपुनबगी सक्तमना सिंगनरिबा टेररिस्ट ग्रुप सिंग लोग सेरा फंगंदुना मणिपुर की लैमाइदगी मुथकदबनि हाइन अमुकोन फोंदोरखली अमु पारी मोम चैलेंज सिबु यंगबिरिबा मयाम पुना पुइ काय खुमनजरी इचनाव मयाम ngasi mayamda khajitang kanagadaba video masamdang hapcharake haibadi Nepal chalubagi matangda ina mayamda wafam thamjarake haibado Nepal chatpa taragadi karmaina chatkani haibado mayamda wafam khajitang thamjarake mayam akhangba mayam ma yaurongani ko adubu aikhoigi leiriba ichinau
amani gi tamakta akhoi gi Nepal chalu da beisinau amani gi tamakta video se hapcharakpani aduga Nepal chatpa matamda akhoina isagi Aadhaar card PAN card amani voter ID pubudi kaubigano aduga Guwahati degi NGP phau akhoina train da chatpirani adusu lupa lising amata yamna chawba price da lupa lising amata ni AC da chatpa matamda reservation tawra chatpa da lupa lising ama changani aduga NGP degi amuka mafam duda gari macha myam ama leiramani gari macha duda akhoina lanai oina gari reserve tawra chatlagana adugi asum lupa kaya da chatoriba adu leireko adu nataba mi amana Nepal border yona chatpa matamda habidi pani tanki haina khangna gani pani tanki yona chatpa matamda miyo emada lupa chani lawgani sumo gumba adamadi gari masa gumba leiko akhodi reserve tawra asum chatle aduga pani tanki yobagi matungda Nepal border changsanaba e-rickshaw gumba ama lobiro e-rickshaw da lupa kun khata lobani adu matamduda asai Aadhaar card PAN card amadi voter ID do mathau tarani aduga khoina puriyo processing dusu scan tawrani aduga India dagi Nepal changba matamda kari puba yade amadi akhoina puriyo processing do scan tawraga manungda changdori bani aduga ichanau mayam da haijagadabadi asai e-rickshaw da lupa kun khata lobani ko lupa kun khatang lobani akhoina Nepal yona changjan matamda India border landhoraga Nepal yona asai eye hospital do changma matamda lupa kun khata lobani do ichanau aduga misi hariba mitki hospital se ani shui amana government ni amana private ni ado ichanau mafam duda chalagadi 100% result di asum phagalli adubu mafam duda yamna serious oiba akhoi mitki problem da so yamna aruba problem oiba taragadi Kathmandu do ina chatpi waina myangi fam da haijage Kathmandu Nepal da mitki tamakta phaw se Kathmandu da leiriba hospital dugi oina phawbani haina mafam dudagi akhoi da inform tawbirei aduna yamna aluba condition oiba taragadi Kathmandu da chatpi waina haijage adubu asum akhoi gi chasma lawraga jaba habidi glass lawraga yaba amadi mitki problem di anambana haiba misi government amadi private lay adu taba dristi asuma mayam ama lay ko adu di sum mafam khudi makta Nepal gi mit jengmam sing do asum phai adu ichinau Nepal chalu bagi asai video do masam tang marak sika hapcharake aduga asigi matungda marui ba saina hapchakiwa pau do mapum phana muk thamjarake ko ichinau se private do se government do ni ko private to nate se government do ni sauri akoi private te yengbola government da muk lai ni te yengmo government gi do misi eye hospital government gi leibodo sauri jam smai nei mapum guttare hongsa sai do thok tare manung da lei myam se ubra akoi private te yeng lora kam government da muk jeng do ke lai ne ba kamai to ge na number 13 da chang muge chino myam ai loire ai gi se sigang amaroi hai re ngarang na halai city skin tawre report ahum mari jenge ado siga su ngamdare akoi India da su ngamdare Nepal da su ngamdare ado khangde mathang amuk India gi wang mada foreign ID akoi America rom da kai rom da chalaga amuk yeng ba yeng da badi siga hujiki di siga ngamdare haidoe siga ngarang da gi akoi test makhan myam no tawre do sigi doctor main oriba hospital sigi director ru unare ado asi moi gisu se moi mukutanga leite na haire ngasi gidi si hospital sigi ngasi ga sum ngasi na loisal lage sinau mayam ngamdare layeng ba sinau mayam ngasi loiraga halle ado asi ga su kanadare manung da ha kapthora thokle ngasi ga laaga ngamdaba leite ngamaga hangane ba hospital leite netralaya hariba kari misi netralaya hariba hospital to niko ado dikira ngamdare salage mathang amu America ronda mu yeng tare kaidoni manung da kap thora thokle su agreement dugi matangda mapum be pause khajitang amuk tamina gi si chinau me 2008 ki August 22 da ahan boina Bharat lengak Manipur lengak amasung UPF amadi kano gagi marakta khuyek pina khiba sugi agreement adu chahi khudingi renew tawdun la khibani agreement asigi matung ina Kuki militant group singi cadre sing designated camp sing da legadabani amadi makhoigi
खुलाई सिंग निंगथीना केमता लोक तौदुना थमगदबनी हाइना पल्ली अदुबु मणिपुर लेंगा की माइकैदगी नाकल अहुमगी ओइबा एग्रीमेंट असिदगी तोखिबदगी कुमजा 2024 दा एग्रीमेंट की मतम लोइखिबा मतुंग पेंडिंग दा लेरखिबनी अमरमदा कुमजा 2023 गी मे अहुमदा बारा लेंगा अमसुंग कुकी ग्रुप सिंगा पॉलिटिकल सेटलमेंट अमगिदमा खुयेक पिननबा थौरांग तौरमखिबा अदु चही दुमक्तदा इरांग थोरकपदगी पंथदुना लेरखिबनी हाइदी इरांग थोरकपदगी हौना UPF अमसुंग KNO ना मणिपुरदगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड तौदुना लाखी हौखिबा 2024 दसु न्यू दिल्ली दा पॉलिटिकल डायलॉग अहुमलक पांगथोकी मदुगी मतुंग सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड असिगा मरी लेनना इंटरलोक्यूटर AK मिश्रा ना 2024 के अगस्त था यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह दा ड्राफ्ट फॉर्मुलेशन अमा पिसिनखी अदुम ओइनमक भारत लेंगांग ngasi फाउबा ऑफिशियल ओइना मदुगी पाउखुम पीबा लेट्री रिपोर्ट असिना मखा तारदुना कुमजा 2025 ता मखा ताना भारत लेंगांग सुदा लेरखिबा कुकी मिलिटेंट ग्रुप सिंगा पॉलिटिकल डायलॉग चथादुना लाखी कुकी मिलिटेंट सिंगी माइकैदगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड हेना कंसिलकी अदुम ओइनमक थोकलिबा इरांग असिदा सुदा लेरखिबा कुकी मिलिटेंट ग्रुप सिंगना याउसिनदुना हिंसा की थबक चथै हाइरदुना कुकी मिलिटेंट ग्रुप सिंगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड यारोई अमसुंग सु एग्रीमेंट हंदोकदबनी हाइना मैतै अमसुंग नागागी यावना तोंगान तोंगान CSO सिंगना भारत लेंगाक तक्सिनदुना लाखिबनी हाइदी MOU साइन तौनबा कुकी जो सिंगी इंटरेस्ट ngak senba ngamloi NH2 इम्फाल दिमापुर लंबी हांगदोकपा हाइबसी कुकी जो सिंगी नते हाइबा खोंगथांग असि मेजॉरिटी ओइरिबा मितै कम्युनिटी की दमक्तनी अदुगा अमुको की मागेदगी फोंदोखिबा पाउदुसु मपुम फाना मुका तामिनसी चिनाव मे अमुकोन थदोरकपा चिरोल अमना हाई ngasi ayu pung mapan taba matamna all manipur united clubs organization amuko gi office ta manipur gi apunba saktam sagana ba madi tangdu leitaba purakna bo hona ba asobu thodang loramba thadau literature society assam gi chairman oina thokpuramba nekam jamhau manipur gi apunba saktam thugai ba pamba UKDA amadi KRA gi military singnaba singna haukiba August 13 da Mihatpa halamba bo yamna kan yaningda ba phongtokpaga loinana laikhidraba thadau gi lusingba sigu ikai khumna bu utpa oina mine ani tumina leptuna awaba phongtokpaga loinana laikhidraba gi thawaina lairamlenda ingna singna lairuna ba taibang mapugi mafamna su thauni sakhi mifam aduda amuko gi thaumi singna मा कुंभ लुसिंग बमा मांगखिबसि मणिपुर हिंगमिनरिबे तोंगान तोंगान फ्रुप सिंगी मरक्ता अपुनबी इहौ सगतपदा थिन हलगनी हाइना फोंदोकनाखि लमदम सिगी अपुनबगी सक्तमना सिंगनबदा असोब थौदांग लौरिबा टेररिस्ट ग्रुप सिंग लोगेबा मतिक साब सराक फनगदबने मदि टेररिस्ट ग्रुप सिंग मणिपुर गी लेमाइदि मुथनबा अमुकोना डिमांड तोरकली अदुगा नेशनल हाईवे टू हागदोकपदा मैतै सिंगिदी कानाबनी मैतै सिंगी कानाबनी नेशनल हाईवे टू हाइना कुकी सिंगना फोंदोरैबदो अदुगी मतांगना मपुम फाना तामिनसी कोइ चिनाव मैम नेशनल हाईवे टू हांगदोकपना मिसिंग याम्बा मैतै फुरुफता काना हनबा नतना कुकी जो फुरुफ की मियोय सिंगना कानाबा अमता लैरोय हाइना कुकी जो काउंसिल ना फोंदोरकली काउंसिल असिना थादोरकपा टेरोल अमना हाइ चुआरचानपुर खुंदारिबा मियामना हौजिकसु तंगाई फदना चंगदबा यादबा पोलम सिंग फंगदबगी अवाबा मायोकना बगल लोइनना आराम खौरांबगी चैना खांगनी तानफम मसिदा नेशनल हाईवे टू हांगदोकतुना मैतै सिंगना कानाबा फंगनबा थौरांग लोखतपा हाइबसि कुकी जो काउंसिल की मायोकता लैबा थौरांगनी असिगुम्बा थौरांग असि काउंसिलना याबा ngamloi सांगलबा मतम कया मरुम चुआरचानपुर की मियामना गैस सिलेंडर लौनबा होनबदा अवाबा कया मायोकनादुना लागली नोंमगी चानबा चेंग फावबा निंगथिना फंगद्री नेशनल हाईवे टू दा लोना यादबा मओंगदा मियोय खरना टैक्स खोमगतपगी थौंग चथरी लेंगांगना सिगुम्बा टैक्स खोमगतलिबा मियोय सिंग असिगी मथकता अकनबा मियेंग चंगद्रबदी हाईवे हांगदोकपगी कानाबा लैरोय हाईवे असि थिंगखिबदगी चुआरचानपुर डिस्ट्रिक्ट लैरिबा मियोय सिंगदा कानाबा खरा फंगले हाइना पल्लदुना चेरोल असिन हाई तंपाकता लैरिबा एंटी सोशल एलिमेंट सिंगना फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI गी चाकथुंग चादा कुनलोम तंपाकी लमदमदा नमदुना पुथोकलंबा अदु हौजिकती मिजोराम फावरगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की पोलम सिंग पुसिलकलबनिना चुआरचानपुर डिस्ट्रिक्ट की मियामना मपुंग फाना फंगनबा ngamlei matam sangna chatharagliba अमोटपा थवोंग अदु थिंग्रिंगैदा नेशनल हाईवे हांगदोकलबदी तंपाकता खुंदारिबा मसिंग याम्बा मैतै सिंगना हेना कानाबा पीबा ओइना थोकनी हाइना कुकी जो काउंसिल की चेरोल असिना फोंगदोरगली कुमजा 2023 की मे अहुमदगी हौना कुकी जो फुरुफ की मियोय सिंगना अवाबा कया मायोकनादुना लाकली हाइना पल्लदुना चेरोल असिना हाई कुकी जो फुरुफ की मियोय सिंगना चथोक चसिन तौबदा खुदोंग चानबगी दमक एयरपोर्ट सेम्बिनबगी वाफम हाइजाबदा ऑथोरिटी ना थौसादना लाखिबनी मियामना हौजिक हौजिक थेंगनरिबा खुदोंग चादबसिंग कोखनबा होनद्रिंगैदा नेशनल हाईवे हांगदोकतुना फ्री मूवमेंट लेहनबा होनरकपा हाइबसी चमजरबा मियोय लिसिंग कयागी ह्यूमन राइट्स खोंगावनबनी हाइना लवी
National Highway 2 की लंबी परिंग द एंटी सोशल एलिमेंट सिंगना लोना यादब मौंग द टैक्स खुंगतपगी थवोंग खुदकता लेफनगदबनी हाइबा वाफम असिदा चुराचांदपुर की मियामना अमत्ता ओइना लेपमिनरी लेंगाकना पीबा तेंगमांगी पोटलम सिंग चिंग अमसुंग तंपाकता चप मानना फंगहन्नबा मरी लेनबा सिंगना होनगदबनी हाइदी। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग आ गया है नेपाल का मिसी नेत्रालय। ये देखिए आई हॉस्पिटल में, ये प्राइवेट वाला है। अभी अंदर में जाके कैसा है आप सबको दिखाएगा। से मिट टेस्ट तौनबनी इचनाव मैम येंगो सिगा मुक तौरनी आइगी से कई अनामनो फाबा ngamdriabako adu se test तौनबा मशीन मैम अमनी adu सिगा लागा सु मशीन अमा लेरे सिंग से हुजिक आइगी मखन मखन की टेस्ट ने हुजिक तौदोरी बसे सिगा से मशीन अमा लेरे समाइना टेस्ट तौदोबनी हुजिक की asiga leiba machine je uraba chinaw mayam samaini sina CT scan tawdoi ni mit ki ko damaina ni sina tawdoi CT scan tawdoi me se mit ki chinaw mayam ngasi ai namini ni subani do khoi hujik loire test ani to CT scan tawini do khoi number 5 tamuk sa tore ado khoi left da sangai hujik number 5 ta khoi chalu ge left se lon ge lon sa le ko do kumthara ge chinaw mayam se gi report ningrang ani jenge do ngasi gi mo kai wai ba horen number 5 ta sala ga mo haira ge chinaw mem namit ni suba Nepal da phami huji ga koi ado ya mama phomna koi ticket counter da gi ticket kakle se chinaw mem amka muk siga muk jing tho ke na lai do huji counter da Sam line party di mem se obra line lepi mem se sina jam sauri government gi ne ba se mo NGO gi manung de lei bane ba se sina yam ne he na sauri ground se yom do hospital government gi ni china mem mi jam tilli ai se 34 da jeng ho loi re hoji 16 na muk sala ni china mem 17 da changu re 17 changu ba loi ra ga hoji 42 da muk chala ni 42 dai muk thoe kya che Nepal Medical College BNC Medical College ta muk yong join tharai Nepal Medical College asiga muk lai siga chalu haina se Nepal Medical College ni sinaw mayam sanda jiong ambulance jiong mayam Nepal ka ambulance e dekhiye sinaw mayam koi lai Nepal की गवर्नमेंट हॉस्पिटल नेपाल गवर्नमेंट हॉस्पिटल नेपाल प्राइवेट मिसी आई हॉस्पिटल सिगा नमिनी येंगे सिगा मोय रिपोर्ट पुनो पुथोकपै मतुंगदा सिगा ngammaroi haire akoi इंडिया की ओइना lupa 10,000 changi asiga ina report test to bada moy test to haiba poche hingdo test to bada hojik mok mokhoi की नेपाल की लेरिबा गवर्नमेंट अखोई मिसी हॉस्पिटल हाइबदो अदुगो मुक चलुरनी से प्राइवेट से गवर्नमेंट दुनी को प्राइवेट तो नते से गवर्नमेंट दुनी चाउरी अखोई प्राइवेट त येंबो लरा गवर्नमेंट मुक लाइनी से येंग म गवर्नमेंट की दुनी मिसी आई हॉस्पिटल गवर्नमेंट की लेबदो चाउरी जाम स्माय नै मपुम गुतरे हंसा साइदो थोकतरे मनुंग द लेइ मैम से उब्रा अखोई प्राइवेट त येंग लरा गम गवर्नमेंट मुक जेंग थोके लाइने बा कमाई तो गए ना नंबर 13 दा चंगुगे लैसिनाव मैम वीडियो से ngasi oinadi matang siga loisenjarage video siga soiran yaukhiba kya lerega so ngakpi waina pari mom channel na yengbiriba मैम punam ke pham dei kok nonjari aduga mathang video da ina Nepal chaluba matamda mateng pangbirakpa pabung ima kharagi ming leijari adu mathang video da mo haijarage ngasi di video se yamna sangani aduna mateng pangbirakpa एकोई पाबुंग इमा खरगी मिंगदो आई मथंगी वीडियो दा लखचरागे अदुदि ngasi गिदि लोइसनजरागे कांगले पाकना याइफरे इबुदो पाखंग मना याइफरे।